we have still not reached a stage where we are saying we are going to postpone this, we are going to do this. Don't put words into our own mouth. Nĩ mĩario ya Minister wa Githomo Professor George Magoha akiuga igeranio cia mwisho wa mwaka no iguthie na mbere ona thengia wa thukuru gukorwo ihingĩtwo. Nao arutani thukuru-ini wa Green Cottage Kiambu County ya Kiambu nimehotorete gutigirira arutwo no marathii na mbere na kwamukira mathomo maria marabatarania gugikinyithia mwisho wa mwaka. Tunawaandaa vilivyo kwa sababu yale hata maelekezo tunawapa. Lengo letu ni mtihani ambao unakuja wa KCPE. Tulihitaji kwamba wakirudi shule wasio wamesahau yale ambao wamesomeshwa na walimu, at least wawe na nafasi ya kupata kudurusu, kukumbuka yale ambao wamefunzwa na walimu. Waigera kirathi ta giki itici citire na murutwo ona umwe amuothe mari micii-ini no waigera mutambo-ini uyu wa kiriu wa Zoom arutwo 40 mari kirathi o murutwo akiongerera umenyo wa githomo. Vivumishi ni aina ya maneno ambavyo arutwo aya a kirathi gĩa kanana marathii na mbere na kwamukira mathomo kugerera nenda cia ukinyaniria, murutani agithomithia ri kirathi no mari micii-ini kuria maragĩa na mweke wa kurumirira ikinya gwa ikinya. Na ota mutugo wa kirathi arutwo aya ni marakorwo na mweke wa kwaraniria imwe kwa imwe na murutani na magakorwo na mweke wa kuria kiuria kiria murutani afatie ni guteterithia. Hapo ndio walimu wanajumuika nao, wanaweza kuwaelekeza kwa yale mambo wamefanya kwa hiyo wiki, na pahali walikuwa na utata wanaweza kusuluhisha pamoja. Na niguo gutigirira mathomo ni marathii na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire hatari kuhĩngĩcana. Thukuru uyu uri na timetable iria mararumirira na iria iratigirira ni meka igerio magia na mweke wa gucicokera na ningi matindika mathomo ma syllabus. Na wale ambao tunafanya mtihani siku ya Jumatatu na Jumanne. Siku ya Jumatano na Alhamisi tunafanya marudio mtihani huo. Siku ya Ijumaa na Jumamosi tunaendeleza syllabus kidogo. Arutani maugite mahotete gukinyaniria mathomo maya ni unyitaniri munene wa aciari ta uria maratariria. Wanapata kuhakikisha kwamba mtihani unafanywa kwa njia ambayo inafaa na wanasahihisha na tutumia matokeo kwa wakati ambao tunahitaji. Ona gukiri uguo gutiagite iremithia iria maratungana na cio riria maratabania mathomo mao. Si wote wako na wifi, so wale hawana wanahitaji kununua. Sasa leo wanaweza nunua, kesho akaambia mtoto wake hana pesa. So hiyo ndio changamoto ambao wako nayo. Nake murutani munene thukuru-ini uyu ndagite o kaundu angira arutwo othe handu maruma. Jibu lake ni Janjoy. Janjoy wakae kwa nyumba, wapate kuzingatia yale masharti ambayo wizara ya afya imeweka, na wapate kufanya kazi, wasisahau masomo yao. Tuna vipindi ambavyo KICD imeweka kwa maredio na hata kwa televisheni, na tuna vipindi ambavyo shule tofauti zimeanzisha na wanastahili kufuatilia. Ona thengia wa homa ya coronavirus gukorwo ithararĩtie mathomo bururi-ini, arutani nimehotorete gutigirira arutwo ao aria mari micii-ini nimegira na ugi uria marabatara guikarira kigeranio kia muthia wa mwaka. Thukuru ta uyu wa Green Cottage ni umwe wa iria ihimbiirie mitambo ya kiriu gukinyira arutwo ao. Ngiribotera Kameme TV, njitagwo Muringi wa Ngure.